дар баробари дигар вазорату идораҳо ва мардуми шарифи сарбаланду тоҷикистони азиз, ҳайати шахсии кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон низ паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалираҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии кишварро ки тариқи шабакаҳои телевизионӣ мустақиман пахш гардид тамошо намуданд. ضمن ارائه پیام مذکور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی‌رحمن از دستگیری‌های پیوسته نسبت به همه قشر جامعه یادآوری نمود. از جمله در برابر دیگر قشر جامعه در پیام نوبتی نیز معاش نظامیان کشور 20% زیاد کرده شد. قابل قید است که پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی‌رحمن با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی کشور را هیئت شخصی کمیته در ولایت‌ها، منطقه‌ها و شهر و ناحیه‌ها دست جمعانه تماشا نمودند.